Jesi snimala nešto Kamere pre? Dobro, nije podcast, ali snimala si pre nešto? Jesi davala neke intervjue? Ma ne, evo sad sam se baš malo prije sjetila u biti kako me bila kolegica ulovila na foru u periodu kad smo vodili ljetni glazbeni kamp za klince u Tinjanu. I onda smo se vraćali s posla zapravo, ja nisam imala pojma da tad je bila u Pazi istarska televizija i onda me ulovila u biti na foru je trebalo najaviti neku emisiju. I sam kamp i cijeli njegov sadržaj i onda mi je to rekla onako na putu kao u stilu ne iskrećemo tamo nego tamo, kao ja se pitam gdje idemo. Kao, idemo samo skoknut tamo do televizije, ali zaboravila sam ti reći, mislim, ti ćeš dati izjavu. Tako da, i eto, hop, nas Lukavo! Da, nakon 15 minuta kao mi u emisiji. I snašla si se šta? Pa snašla sam se. Pa rođena si to. Da. Ne, takvi uglavnom, znaš, takvi koji se kriju od kamere i takve stvari, ali su otvoreni svemu, znači nisu oni koji su zatvoreni reći će ne, nego baš su otvoreni, ti uvijek završi na kameru. Nevjerovatno. Da. Baš ti koji ne žele. Je isto. Doslovno taj neki klik, evo, mislim, koji da, kad se namještaš na foto, znači ponašaš se normalno, ja redovito ispadam na fotkama za koje nemam pojma uopće da me neka slika, a one na kojima se namještam, to je to je sadržaj koji niko ne želi vidjeti. Znači, niko. Ti se desi neki paparaci? Ti se desio neka kao novinar kada ti neki paparaci pokušava uhvatiti ili tako nešto? Wow, pa dobro, pa nije sad kao poznata novinarka, mislim, ne utvaram se da me ganjaju paparaci, iako nikad ne. Fascinantno je kako te u životu uvijek nađe nešto od čega trčiš, doslovno, od čega bježiš. Evo, mislim, banalan možda primjer, to fotografiranje. Mi smo imali kući, mislim, ja sam odrasla 80-ih, 9. godište. Mi smo u tom periodu imali onaj ogromni, bolesni neki fotoaparat sa koji onako tipa da ćeš na izrađivanje, pa pitanje je da li ćeš dobiti uopće jednu fotku ili se osvijetlio film negdje, onak by the way. Mama je obožavala fotografiranje i onak doslovno nas je ganjala, mene pogotovo jer sam ja bježala od fotoaparata. I točno se vidi na fotkama iz djetinjstva, svaka treća fotka je ja onako nakon plakanja natečena kao, zašto? Zato jer sam se vjerojatno odupirala i vrištala da ne želim se fotkati. Doduše ima i onih, ne znam, tipa palac bicikla pa razbijena koljena, kraste i tako. Uglavnom, ali svaka druga fotka je onak namrštena sam kao u stilu, znači ovako kao i evo, dopadne me onako da ne znam, u jednom periodu života sam gledala 3 puta tjedno svoju fotku u novinu. Da. Wow. Kaže, Bog ima smisao za humor. I čega bježiš, to te snađe. Brutalan smisao. Onako, na neke stvari se osvrneš nakon 20-30 godina. Svaka čast na smisao za humor. Da li bi nam mogla reći više o sebi? Tko je Helena zapravo iza svoje karijere? Žena je iza članaka, žena je iza web stranici, iza portala. Iza kulisa. Iza kulisa. Tko si ti zapravo, odakle dolaziš, kako si odrastala? Tako da publika, osim što dobije dojam tvojih članaka i ono što ti stavljaš kao službenu verziju sebe, bi te mogla još bolje upoznati. Da. Pa malo prije, kako sam rekla, ne volim ništa fake. Samo autentično ili nikako. Vjerujem da postoje ljudi koji se recimo konkretno bave novinarstvom ili pisanjem u bilo kojem obliku, da predstavljaju, kako ti kažeš, službenu verziju sebe. Znaš, to je, mislim, tu u principu trebaš znati u svakom trenutku, ti imaš tu moć, uvjetno rečeno, moć da predstaviš kroz svoj tekst ili bilo što radiš, neku verziju sebe. To mi je recimo uvijek bilo fascinantno kod glazbenika, to moram spomenuti, pošto sam to po struci, kako su mnogi govorili, znaš, na sceni samo, a
zapravo sam ono tiha, mirna i povučena. U biti ja u svojim tekstovima nikad ne nudim nešto iza čega ne stojim. Doslovno ono do zadnjeg slova, sve što se može pročitati za bilo kojeg mog članka, ne mora biti samo kolumna, može biti bilo koji neki ono o bilo kojoj temi, nikad nije nešto što nisam ja. Ali ono što mi je najdraže, to je kad se recimo čujem ili vidim s ljudima koji me poznaju cijeli život praktički od djetinjstva i gdje se možda nismo vidjeli po 20, 25, 30 godina. Najdraže mi je od svega kad se sretnem s tim ljudima i onda kad mi kažu nisi se ništa promijenila. To mi je onako apsolutno najveći kompliment. Uvijek si ostala svoja, uvijek si. To mi je onako zapravo dokaz da kroz sve što sam prošla, zadnjih desetljeća života, da me nije me poljuljalo. Nije poljuljalo neku djevojčicu u meni, nije poljuljalo moje neke onako vizije, snove, stavove koje sam tad možda htjela izgraditi, a u međuvremenu sam izgradila. Sad, ko sam zapravo ja? Mislim, ja bi se nekako najviše opisala kao pjesnikinju, jer poezija je ogroman dio mene i to već 13 godina do danas. To je baš onako jedan poseban svijet u kojem sam najviše ja. Apsolutno bi se opisala kao glazbenicu i apsolutno bi se usudila bi se opisati kao vjernicu, ali bez nastojanja za dociranjem. U zadnjih 11,5 godina majčinstvo, znači biti majkom, to je nešto što mi je bilo u ranijem periodu života zapravo jedna velika nepoznanica, jer roditeljstvo vidiš samo sa strane iz perspektive tebe kao djeteta, pa promatraš svoje roditelje često i kritički, ali naravno samo kroz taj doživljaj te svoje uloge, ali zapravo mislim da me majčinstvo doslovno preko noći, kad postaneš roditelj, to te zapravo promijeni u smislu da ti ili u potpunosti sruši, baš do temelja ti sruši neka mišljenja i vizije koje si imao, ili ih zabetonira. Znači to je jedan onako, baš rekla bi, poseban fenomen koji ti se doslovno preko noći dogodi. Evo, kad imaš ispred sebe to jedno ljudsko biće koje ti je sad povjereno nekako sa više strana, kao biće koje ti trebaš zapravo na pravi put. Wow. Bi mogla malo proširiti to vezano kao za betonirati ili srušiti? Misliš kao sebe, svoja razmišljanja o sebi ili o cijelom svijetu? Općenito. Wow. Znači stavovi koje si imao, ne znam, doslovno o bilo čemu. Onako, o nekim vrijednostima. U stvarima u kojima si do roditeljstva bio turbo liberalan. Ili možda u stvarima u kojima si bio zad. To su baš, evo, onako jako puno stavova koje evo, doslovno. Ili ti se izgube, znači ne vrijede više, jer ti si do tog trenutka gledao roditeljstvo samo iz perspektive drugih osoba kao roditelja. Kad si ti u toj koži, to je onda ne. Ja sam tip koji voli onako stvari jako racionalizirati, znači čak i stvari koje su emotivne. Znači, jako. Znači krije se muško u tebi. Znači, da, moglo bi se reći. To ja njoj kažem. Moglo bi se reći, jer onako jako puno ljudi mi kao, mislim, koja si ti žena, kao ti umjesto da skupljaš, ne znam, 40 pari cipela, ti ne znam,
ono, Tu sad nešto racionalizuješ. Vadiš, ne znam, odvijač i ne da ti se čekat ili ne znam. Ja podržavam. Mislim, ako ćemo biti kao muškarci su tough, a žene su pekmez. Ali koja je etiketa? Da, mislim, recimo evo u našoj obitelji je zanimljivo da nakon mog zatvaranja teglica znači to ni tvornica ne odvrne. Tako da... Ali čekaj, samo ti, jel da možeš otvoriti? Ili ni ti? Samo ja nakon toga, da. Mislim, onako, ljudi izvade iz hladnjaka, znači, da. Tako da se vratim na racionaliziranje. To mi je onako, znači situacija, ne znam, u kojoj su svi kao, znaš, leptirići, cvijeće, ljubav, kao ja odmah kopam racionalizaciju toga. Znaš, too much. Znaš, ne sad baš kao, ok, sretna sam, trebam li se radovati previše, nego onako, znaš, nekako uvijek je taj neki dio racija onako uključen da jednostavno mora posložiti racionalno stvari i to je na primjer nešto što kad ajmo reći planiraš roditeljstvo, odnosno imaš u glavi viziju da ti jednog dana želiš biti roditelj, mislim, naravno da nećeš raditi, ne znam, ekonomsku računicu ili ne znam, dakle, sad evo unaprijed treba naručiti udžbenike za 4. razred. Mislim, to ne radi niko, nadam se. Da, do 3. razreda je dovoljno. Ali, evo recimo, meni je bilo onako, volim da je sve organizirano. Imam vjerojatno neupisani obsesivno kompulzivni poremećaj. Malo sam ozdravila u zadnjih godina od toga jer je nemoguće biti kao sve po crti. Ali recimo moja mama koja je skroz suprotan tip, znači to je onako žena koja pršti od emocija, koja ih se ne boji pokazati, koja je onako, ne znam, zaplače 3 puta u jednom razgovoru ako je razgovor takav, znači baš autentično, ali u skroz suprotnom smislu baš emotivno. Ona je ostala u šoku nakon što sam ja rodila, ona je otvorila stvari u komodi koje su bile za bebu, onako to je bilo poslagano u košaricama, sve i sa isprintanim natpisima. Znači nije kao trebaš potražiti čarapice, ne, čarapice stoje ovdje i naziv je čarapice, da se ne bi neko pobobio. Pripremila se. Tako da, onako malo to djeluje na prvu svi, ali u biti olakšava, baš se nadam da olakšava život ljudima oko mene. Da, moj tato je bio racionalan tip, mislim bio je onako duboko emotivan čovjek, vrlo onako osjećajan, ali je bio onako dosta suzdržan, posložen, kontroliran. Da, bio je posložen i zapravo jako puno ljudi onako ga pamti kao ozbiljno. Znaš, mama je uvijek znala govoriti, što mi je bilo onako urnebesno, zapravo kad se sjetim par puta, rekla je, ti tata kad idete na priče, s time feeling da ćete vi ubiti nekog. Toliko ste namršteni, čovjek vas se uplaši. Ali onako, u biti ja nikad nemam dojam, mislim, puno sam tih nekih ekspresija, ali ne znam, nemam dojam sebe kao neke, Mada, evo, jednom se dogodilo sad, kad već spominjem te ekspresije lica, ostala sam kao fotografirao me klinac kojem sam predavala solfeđo u grupi. Nakon što sam im davala zadatke i nakon što sam ponavljala dio zadataka. I to valjda ne znam. Mislim, ja ne znam. Učenici me doživljavali su me vjerojatno strogom u mjeri standardno, da, ali mislim nisam svakako bila neki veseli klaun, iako možda kad predaješ neki dio glazbe možda bi trebalo društvo koju
crtu, ali Pa ti se prašti iskrenost. da, mislim, onako mali me fotkao i kad mi je donio tu fotku, ja sam ostala ono kao, ok, žena, idi pred ogledalo, preispitaj. Što zar da te djeca gledaju tako, mislim, kao, trebala sam se vratiti onako reći djeci kao, I'm sorry. Kao, jer onako baš je djelovalo A klinac ti iz zabave pokazao ili je htio da napravi poentu? Da. Gle, htio mi je dokazati i uspio je. Da. Uspio je u sekundu. Ali rekla si prije da ti je jedan od najvećih komplimenata kada su sretneš ljude koji nisi vidjela dugo godina i kažu ti, Helena, ti se uopće nisi promijenila. Da li to uključuje i nedostatak rasta i nekakvih vrijednosti i perspektiva, ili je to možda dio na kojem radiš i koji se mijenja sa godinama? Da li bi mogla to malo unpack, malo razdvojiti ta dva segmenta i na koji način, ako je istina da si se promijenila u nekim drugim stvarima, na koji način si rasla kao osoba, recimo od svog tinejdžerstva do sada 20-ih, 30-ih i tako dalje? Da, ovako. Znači da se vratimo u biti na start. Može, mislim, vjerojatno je bitno reći, i ja sam uvjerena da nas na neki način, bez obzira to što postoje, ne znam, srodne duše na cijelom svijetu, mislim da je sigurno bitno mjesto na kojem smo se rodili, baš ti roditelji koje smo imali, to okruženje u kojem smo odrastali, škola koju smo pohađali, znači taj cijeli okoliš u biti koji nas na neki način uvjetuje. I to najbolje vidiš recimo na mjestima na kojima, ne znam, ljudi nemaju potrebu otići, na primjer, iz svog kraja, mislim iz raznih razloga, to nije sad nešto osuđujuće, ali imaš jednostavno ljudi koji nemaju potrebu maknuti se doslovno iz nekog svog uskog kruga. Ja, otkako znam za sebe, a sjećanja mi sežu, mogao bi se stvarno neko čak i profesionalno pozabaviti time, jer je fascinantno da ja, na primjer, mogu opisivati neka svoja sjećanja iz perioda kad sam imala samo 18 mjeseci. Ljudima sam opisivala neke interijere kojima su padali u nesvijest, kako znaš, to je naš stari stan, mi smo se od tamo odselili, ti si imala samo 1.5 godinu, ali baš se sjećam jako puno detalja i užasno su mi živa sjećanja iz tog nekog ranog djetinjstva koje mislim da zapravo svakoga od nas oblikuju i mislim da je to neki dio života od kojeg nikad ne možeš pobjeći, jer ti zapravo uvjetuje i tvoje rastove i tvoje kočnice, bez obzira na kojem životnom putu ćeš se naći. Ja sam, znači, 79. rođena u Slavonskom Brodu i 91. kad je počeo rat, to je recimo jedan period koji je sve te ljude iz tog grada jako oblikovao. I mene kao dijete isto tako, znači sa 12 godina, a 92. godina je bila godina koja je, znači, samo u nekoliko mjeseci odnijela 28 dječjih života u tom gradu. I to je onako bio period u kojem si ti stavljen si u tu situaciju u nekim formativnim godinama, kad u biti tek pokušavaš otkriti neki svoj identitet. Znaš, počinje pubertet, ti ne znam, ti sa 16 ljudi u podrumu, sa svojim susjedima koje prvi put doživljavaš iz te perspektive, mimo dobar dan na cesti,
ti sad spavaš s njima 15 dana i noći u istom prostoru. Što su u biti toliko lude i neprirodne situacije koje ti onako htio ne htio ostave neki trag. Mislim, evo, neka onako naizgled smiješna, ali u principu bizarna situacija je bila neki dan kad sam bila na terasi, stavljam robu na sušenja, iznad uporno cijeli dan nadlijeću avioni i ja sam bila svake 3 minute sa rukama na ušima. Znači ja neke zvukove valjda imam i neupisani PTSD osim OKP-a. Znaš to su neke stvari koje te jednostavno obilježe. I sad, svako je iz toga izašao na svoj način, netko sa golemim traumama, netko se izdigao iz toga, netko je promijenio okruženje. Mi smo recimo 92. Mislim, ti zamisli samo trenutak kad su bile, ne znam, zatvorene sve škole, vrtići. Znači mrtav grad. Wow. Znači hodaš kroz grad, građevine, znači jedan prazan grad, ne znam, kad se oglasi prestanak opće opasnosti, trčiš u susjedni kvart, u jedan podrum da bi poslušao neku lekciju, jer tamo dolazi neki učitelj iz tvoje škole predavati prirodu. Mislim, pazi ti koliko je nama u tom trenutku bilo bitno da se, znaš ti si dijete, ti se želiš vidjeti s prijateljima iz razreda. Masa njih je već napustila grad, neki su otišli s roditeljima, ne znaš gdje su. Da li će neko doći uopće na tu nastavu u skloništu? Dođe iz ne znam, 2 razreda, dođe 3 učenika. Pričamo o razredima koji su imali preko 30 učenika. Znači, to su ali ti si u principu kao znaš da realno postoji opasnost, ali ti trčiš sa radošću svejedno u to sklonište, jer znaš Jer si dijete. Jer si dijete i jer se raduješ kao prvo je vidjeti sa prijateljima, jer se raduješ i naučiti nešto novo. Najfascinantnije od svega. Znači, ja još pamtim gradivo iz tog 5. i 6. razreda naučeno u skloništu. Znači, to je kad ti je mozak valjda napregnut toliko da ti sad toliko želiš upiti i ne zaboraviti. Ne smiješ zaboraviti taj trenutak. I ja još pamtim te definicije. Wow. Znači, ja sam, recimo, listajući knjige bilježnice Laurine, evo ona je sad 5. razred. Znači, doslovno listam i ne moram je ni ispitivati, ja sve znam. Wow. I evo, recimo, taj dio djetinjstva koji mi fali, mislim, ne samo meni, nisam ja bitna u toj priči, mi pričamo tu o generacijama i generacijama djece, tadašnje i mladih koji su neki su i maloljetni odlazili u rat. Zapravo mi pričamo o generacijama koje su bile toliko hrabre, toliko onako nezamislivo odlučne u odnosu na jako puno ljudi danas za toliko godina. Mislim, vidimo djecu koja ne znam, sad lupama, ne znaju samostalno svezati vezice, sa 10 godina, a ne znam, prije 30 i nešto godina su ljudi sa 16 godina uzimali put. Mislim, reći će svi sad, nije bilo isto okruženje. Hvala Bogu da nije, ja nikome ne bih poželjala više takvo okruženje, ali na primjer taj dio djetinjstva i te mladosti koji fali tim generacijama koje smo mi bili, to je nešto što mi nastojimo možda sad sigurno kroz sva ova desetljeća nadoknaditi. Znaš, ostaneš negdje u duši, tamo negdje, valjda podsvjesno te vuče tamo negdje da popunjavaš sve te neke emotivne praznine ili neke doživljaje koje nisi tad imao priliku i onda ih puno više cijeniš. Isto tako puno više biraš
možda onako sigurno na nekoj nesvjesnoj razini, puno više biraš ljude s kojima ćeš biti, zato jer si sa 12 godina naučio what's the point. Razumiješ, naučio si koji je smisao života, ne sad da ćeš s 30 godina plakati jer ti je puko nokat, jer imaš, ne znam, neofarbanu kosu ili ne znam, tipa ne možeš napraviti narudžbu haljine preko interneta, znaš, ne padam na te teškoće. Znači, postoje realne teškoće i to je zapravo, mislim, nešto što me izgradilo u tom smislu. Sve te generacije naše su ostale iste. To je jedna zajednička nit koja nas povezuje, koja će nesumnjivo trajati do kraja života, ali to nije nešto, znaš, to nije nešto iz čeg se mi nismo izdignuli. Ja sam zapravo vrlo rano bila odvojena od roditelja. I onda, na primjer, kad sam se preselila na prvi faks u Zagreb, kad sam došla 2001. u Pulu, onako ih su svi kako možeš biti toliko daleko od svojih? To ne umanjuje neku emotivnu povezanost. Ti možeš voljeti nekoga najviše na svijetu, a da ti je taj netko spletom okolnosti udaljen tisućama kilometara. Ili ne znam, da više nije tu, da više nije među nama, ali opet to ne umanjuje ljubav ni emotivnu povezanost. Hoću reći, to su stvari koje smo mi, mislim, sve se može nadrast. Znaš, sve je u glavi i sve je stvar u tome kako ćeš se ti postaviti prema tim stvarima. Želiš li nadrast neke stvari? Želiš li, ne znam, napredovati u karijeri? Želiš li napredovati u prijateljstvu? Želiš li napredovati u nekim svojim emotivnim odnosima, u svom braku, u ne znam, u svojoj obitelji, u zajednici u kojoj živiš? Sve je do pojedinca, jer sve je na kraju ta neka sloboda koju nam Bog daje, ta neka vlastita odluka. U bilo kojem trenutku, znači nešto na što si rekao ne ili da prije 15, 20, 30 godina, čekat ćete i za tih 15, 20, 30 godina i za 50 i ako doživiš i za 80, jer svaki tvoj da i ne utječe na tvoj put. Ogromna medijska manipulacija je nešto s čime se mi susrećemo, ne znam, vjerojatno isto otkako postoje mediji, otkako ja radim u medijima, apsolutno, mislim, to je dovoljno samo da pročačkaš portale, jedan piše jedno, drugi vadi iz konteksta nešto drugo, treći od istog događaja plasira nešto sasvim treće. Ovisi ko dođe na neku presicu pa prenese nešto. Ima ljudi koji imaju puno toga u ovoj državi za reći, konstruktivnog, razumnog, pametnog, dobrog, koji nikad neće održati presicu ili će je najaviti, neće im doći nitko. Znači, ta medijska manipulacija je stravična, zato jer istina ne odgovara mnogim političkim strukturama. Podijeli pa vladaj, to je poant. Mediji uspješno ajmo reći, rade razdori i među stanovnicima Hrvatske. Može biti među stanovnicima ovog grada. Ovisi koje medije čitaš, ko u nekom trenutku plasira neku vijest. Mislim, to je, mislim, a niko recimo ne priča, a portal na kojemu ja radim, Narod.hr, se sustavno se bavi otvaranjem očiju ljudima u Hrvatskoj i šire, koji zapravo žele doći do istine. Istina
mislim, gle, istina je ono Isusa odvela na križ. Istina ne odgovara gotovo nikome. Jer što bi onda radili politički i medijski moćnici? Živjeli skupa u miru kao djeca cvijeća. Ne znam da li bi to nekome odgovaralo na tim višim razinama. Sigurno ne. Znači mi imamo ogromne blokade na društvenim mrežama, nama nad glavom vise fact checkeri, ne znam. Znači, evo, ovih dana su, mislim, u Hrvatskoj je cenzura zabranjena. Zakonom je zabranjena. Mi svjedočimo cenzuriranju našeg sadržaja. Mislim, nama se uklanjaju članci koji nekome nisu po volji. Tko je taj netko? Ko su ti neki koji samo inicijativno brišu, ne znam, naša videa koja, evo, poanta je valjda da istina dođe do što manjeg broja ljudi. Jer evo, opet se vraćamo na to da nekim strukturama političkim odgovara da istina ne dođe na video. Zašto? Pa da bi zadržali svoju poziciju, vrlo lako, jer moć im je slast. Tu postoje ljudi koji se forsiraju iz nekog razloga, tu postoje ljudi kojima dobro dođe neki medijski spin u nekom trenutku, koje treba PR pogurnut, koje treba zauzdati, teme o kojima nećemo, teme koje može to čekat koji dan ili ili ne znam, nazvao me ajde nemoj da to sad ide, ili nemoj da to ide uopće, ili objavila si ajde napravi jedan intervju da to malo izgladimo. Wow. To je realnost. Wow. To je realnost mainstream medija ili, ne znam, poziv na presicu. Normalno da ovo nećeš ići, njih ne pratimo. U svakom trenutku postoji neko, a to su glavni urednici mainstream medija koji će reći, na ovo se ide, ove ignoriramo. Mislim, to tako ide. Wow. Što se još dešava iza kulisa? Fora je u tome... Da, i koji su izazovi, baš me to zanima. Fora je u tome, zapravo glavni izazov u novinarstvu sada. Hoćeš li biti na strani istine ili ćeš se prodati? To su dva jedina izbora. Iz moje perspektive. Wow. I tu je zapravo ta borba. Da. Znači, ako ti imaš nekakav režimski medij koji ćeš ti gutat svaki dan, ti ćeš povjerovati u njega. Mislim, ti ćeš povjerovati u sve, jer ljudski mozak tako funkcionira. Mi smo postali jednostavno sve više lijeni, sve manje kritički promišljamo, sve manje razmišljamo. Mi bi da sve nešto netko misli umjesto nas odradi, generalno govorim umjesto nas, ali stvari tako ne funkcioniraju. Moja omiljena izreka, ajmo reći, a stvarno nisam voljela latinski, ako je profesor iz latinskog živ, ja mu se ovim putem ispričavam. De omnibus dubitandum. I to je valjda onaj moj crv u meni tog racionaliziranja svega. U sve treba sumnjati. Znači, sve što vidiš, sve što čuješ, pročitaš, na trenutak zamisli, je to stvarno tako? Zapitaj se, što je to stvarno baš sve tako? Kaže, vjeruj samo 1/3 onog što čuješ, a samo polovici onog što vidiš. Znači, ali to je na što se vraćamo zapravo, govoreći o bilo čemu, uvijek je neka borba između dobra i zla, znači od toga, ne znam, 2 klinca u Pješčaniku, jedan je pokrao drugom 3 kamiončića, pa sad ovaj plače, ovaj ne osjeća empatiju, jer evo, ja ću sve prisvojiti. Preko, ne znam, drama u vrtiću, ne znam, imaš jednog klinca koji mlati, ne znam, njih 20 i treba se prelazi preko toga, pa teror u osnovnoj školi, pa u srednjoj. Pa. Mislim, tako nastaju ratovi. Da. Sljedeće pitanje koje imam za tebe je,
mislim da ni ova tvoja perspektiva neće svakom pasati, što je i vrlina hrabrosti koju ti imaš i očito u osobnom životu, ali i u profesionalnom. S kojim sve kritikama, opasnostima, situacijama si se suočila na svojem profesionalnom i privatnom putu i bi li nam mogla reći više nešto o tim opasnostima koje su te dočekale dok si tražila istinu? Apsolutno, da. Mislim, ovako, ja sam u novinarstvo ušla u toliko otvorenog srca. Mislim, kao open-minded, ali stvarno otvorenog srca. Znači, meni je pisanje strast oduvijek. Masa ljudi me zove grammar nazi. Znači, doslovno kao u stilu frendica pošalje mail i onda kao, hej, sorry na greškama. Da. Znači, onako... Pritisak stavljaš na ljude. Kao, ja sam kao novinar, lektor, korektor, sve u jedno. Šalim se, naravno. Znači, krenula sam u to baš onako stvarno otvoreno. Ja ni u snu nisam mogla sanjati da, ne znam, ću doslovno sa prvim tekstom već steći nekakve neprijatelje, mislim uvjetno rečeno neprijatelje, jer ja osobno nemam neprijatelja. Ljudi koji možda u meni vide nekog neprijatelja, mislim da je to njihov problem i ja sam našla fantastičan zapravo način, vrlo jednostavan da se borim protiv toga. Ja se za te ljude molim. To sam baš stavila u molitvu, predala sve te ljude koji imaju nešto protiv mene iz bilo kojeg razloga, najčešće profesionalnog. I to je zapravo način na koji se ja s tim nosim, tako da se time u biti niti ne zamaram. Jer ako se ja smatram nekakvim vjernikom, onda bi trebala biti u meni živa ona rečenica da ljubi i svoje neprijatelje. Tako da ja nikoga ne mrzim i ne osjećam, ja zaista ne osjećam neprijateljstvo ni prema kome. Od samog starta sam susrela sam se sa nekim, ajmo reći, ljubomorama, sa nekim upitnicima, čak i sa otvorenim izražavanjima animoziteta, optužbama da sam ja, ne znam, miljenica glavnog urednika, čovjeka kojeg nisam poznavala tipa ni 3 dana, koji mi je recimo dao veliku zapravo odgovornost i genijalnu ulogu da pišem tada za Glas Istre uvodnike. To je Robert Frank, bivši glavni urednik, koji je isto tako bio, iako su ga mnogi tumačili vrlo pogrešno i još uvijek ga tumače vrlo pogrešno, ali to je imam sliku u koju želim vjerovati, ništa me neće pokolebat. On mi je zapravo stvarno ukazao veliku čast i baš mi je dao vjetar u leđa. Ja sam i veliki radoholičar i odrađivala sam sve dosta zdušno i uživljeno i nisam gledala na sate, mislim to se znalo raditi po 12-14 sati na dan. Goriš, znači ideš spavati i već ne možeš ni spavati od uzbuđenja jer ne znam, imaš intervju s ovim, ideš na, ne znam, ideš sutra na neku presicu gdje ćeš moći postaviti neko pitanje. Stvarno baš jedan gorljivi tempo i ja sam bila za sve to spremna. Tako da ja s njim stvarno nisam imala sukoba, dok recimo neke kolege jesu i to se onda tumačilo kao evo, umjesto da oni možda porade na nekom svom problemu u odnosu sa njim su onda lakše je svaliti, ne znam, ti si kriv jer ja nešto ne uspijevam. Tako da nekako u startu da, te teškoće su to su bile neke male smicalice, malo bockanja, peckanja riječima, pa ne znam, onda je to znalo prerastati u nešto malo žešće, tipa ne znam, iza leđa, pa sabotaže nekih zadataka i tako dalje.
I zapravo najveće poteškoće su došle sa mojim pisanjem o LGBT udrugama. Zapravo sa jednom kolumnom koju sam ja nazvala Draga, ne budi peder, po jednoj pjesmi iz 80-ih, gdje sam zapravo kritizirala taj cijeli koncept parada, cijeli koncept postojanja tih udruga koje zapravo monetiziraju svoje seksualno opredjeljenje, što je po meni toliko bizarno, kao što, primjer tipa monetizirat ćemo, svoje bilo koje drugo uvjerenje. I onda hodat ćemo okolo, na sva zvona i mi smo, ugroženi zato jer, ako nas neko krivo pogleda, to je sigurno zato jer smo mi to. Čekaj. Da živimo u 2026. godini. Sad. Znači, nije nikog bilo briga, ni 80. ne. U jednom periodu sam bila proglašena homofobom, transfobom. Znači, ta kolumna je kazala meni, ja sam znači imala u kolumnama slobodu pisati što god želim. Znači, to je jedna novinarska forma koja je vrlo slobodna. Znači, slobodno sam iskomentirati apsolutno sve. Neki ljudi su stvarno to išli iščitavati više puta. Ništa uvredljivo nisu našli. Mislim, ja tamo nikoga ne vrijeđam. Ja ne vrijeđam nikoga na temelju njegove seksualne orijentacije. Koja je konkretno bila poanta te kolumne? Poanta kolumne je bila ta monetizacija tih udruga. Znači, monetizacija u biti tvog seksualnog opredjeljenja. Znači, želim se prikazati kao žrtva u ovom društvu. Mislim, šta mi hodamo ulicom i pitamo je li neko homoseksualac, jesi ti, Da, koga briga, kao. Pa doslovno, who cares? Mm-hmm. Znači, ta kolumna čak i završava, ja mislim, rečenicom da veliku većinu ljudi zapravo nije briga. Ti si u stvari kritikovala te udruge koje se bave tim pride pokretima, ali tako? Pa u principu da, ali iz perspektive njihovog narativa da su oni žrtve u ovom društvu. Neprihvaćene žrtve, ali da. Znači, čekaj, na koju foru si ti žrtva? Tebi, jedan grad isplaćuje milijunske iznose tvoje udruzi. Što ti si žrtva u ovom društvu? Ne bi rekla. Meni se čini da si povlašten. Znaš, o čemu mi pričamo? O kojim žrtvama mi pričamo? Ali ja sam dobila, recimo, etikete homofob, transfob, na mene su skočile te razne udruge, preko svojih odvjetnika. I to je kao nešto što bi mene valjda kao, trebalo obilježiti ili pratiti. Mislim, ja nemam nikakve od fobija, imam zapravo dvije fobije. Jedna je od visine, a druga je od zmija. Ono što me zanimalo je inline sa ovim, kao nastavak ovog što si rekla, bi li nam mogla otkriti nešto što obični ljudi poput nas ne znaju? Najdublje što netko tko razmišlja svojom glavom može doći, aha, imaš konzervativce, liberalce i mi znamo da se tu vrte nekakve pozadinske igre, nekako naslučujemo da su ovi ovakvi, oni onakvi. Što se tu zapravo zbiva iza kulisa na nekakvim konkretnim primjerima? Da li se tu događaju mita, da li se tu događaju prijetnje? Mislim, ja ne znam. Bi li nam mogla otkriti pozadinu cijelog tog svijeta novinarstva, prijetnji, utjecaja, kroz nekakve konkretne primjere koji su se događali tebi kao prijetnje ili što si čula od drugih kolega koje sprječavaju istinu da dođe na vidjelo? Apsolutno, mislim, i ja sam neke stvari proživjela na svojoj koži, ali znam i primjere nekih kolega, mada opet se i to promatra kroz drugu perspektivu. Znači, drugčije ako nekoj novinarki koja je premrežena sa mainstream medijima i liberalno lijevim političkim krugovima, ako
njoj neko napiše, ne znam, uvredljivu poruku ili ako se prijeti meni. Mhm. To se isto u potpunosti drugačije tretira. Evo. Ja sam baš u svojoj predzadnjoj kolumni, mislim, pisala o tome zapravo netko će se od tih, ajmo reći, podobnih, jer postoje i u novinarskim krugovima podobni i nepodobni, neko će se uloviti za, ne znam, doslovno ako treba i sarkastični komentar upućen nekome od podobnih i onda će se o tome razglabati u medijima 3 dana svim. A gdje su, na primjer, ne znam, na temelju toga, ne znam, jer je neka novinarka žena. Mhm. Recimo, ja sam isto žena, ali ja se tretiram sigurno drugačije, jer mene feministički krugovi sigurno ne podržavaju. Tako da, ako se meni prijeti smrću, Mhm. snađe se. Ili, ako me pitaš šta se sve događa u pozadini, ja sam možda bi čak rekla da sam prekratko u novinarstvu da bi sad ti mogla navesti masu primjera, Mhm. ali dovoljno sam dugo da sam vrlo brzo shvatila nešto što mi je jedan moj jako dragi kolega, fotoreporter, ukazao odlaskom na prvi zajednički teren. Postoje novinari koji se prodaju za bocu vina. Wow. Stvarno? Doslovno. Znači koji, ne znam, čak traže, na primjer, sami nude svoje tekstove da bi dobili neke osobne usluge, mislim, tipa medicinske i slično. Znači, neke stvari koje su ja sam pomislila kako se neko uopće sjeti toga? Kako se neko toga sjeti? Praktički nudiš neku svoju polumarketinšku uslugu da bi, ne znam, profitirao na bilo koji način. To su, na primjer, stvari koje su meni prejadne. Ja sam isto dobila na jednom terenu, prišao mi je tip, čak nisam sigurna da li to bila neka možda i politička namještaljka, znaš. Jer u sve treba sumnjati. Prišao mi je na jednom teren, znači ne znam, tipa lokalna fešta subotom popodne, znači skroz apolitično. I on dođe i ponudi mi 20.000 eura pod uvjetom da ja dođem s fotoreporterom i napravim tekst o tome i tome, sad ne znam o čemu, tko je on. Ja tipa nikad vidjela i ja sam to doživjela kao uvredu. Mislim, nikad ne bi pristala na takve stvari. I ja sam rekla da ja njega ne poznajem i ako treba nekakav marketinški tekst, da se može, pričam sad o periodu kad sam radila u Glasu Istre, da se može obratiti marketinškoj službi Glasa Istre. On je rekao, ne, ja želim da vi dođete osobno za cifru od 20.000 eura. A možete slobodno reći više ako tražite. I ja sam rekao, gledajte, ja vam sad mogu dati broj marketinške službe ako je vama do toga. Ako je vama do nečeg drugog, naš razgovor je završen. I samo sam se dislocirala i to je to. Mic drop. Wow. Jako puno ljudi, nakon što sam im to ispričala, kolega, jer je, kako si luda, šta nisi pristala u nas? Pa šta, ja bi uzela, makar dio bi zadržala sebi, dio daš u donac. Znači, ja sam odgojena tako da moja mama je znala nama ponavljati još kad sam ja bila valjda bebica, a braća starija. Znači, niti gumb sa ceste ne uzimaj jer ne pripada tebi. Znači, takve nemoralne ponude. Mislim, to je... Ali kažem, tip je samo onako dok sam ja odlazila,
rekao, mnoge kolege vaše bi. Znam da bi. Mhm. It's not me. Wow. Svaka čast. Koji možda bi bio savjet koji bi dala mladim roditeljima i tinejdžerima vezano za ovu moralnost i tu čvrstinu u karakteru? Još uvijek razmišljam, jer jako sam opsjednuta psihologijom, pa razmišljam, onako propitujem sebe 100 puta na dan i sve pojave oko sebe i sve ljude. Zbog čega neko ima čvrst karakter, zbog čega je neko njanjavac. To vjerojatno, sad da se vratimo ono što sam na početku govorila, uvjetuje nas doslovno sve. I mislim da je zapravo dosta toga je do okolnosti. Jer ti se možeš roditi, roditelji dobiju, ne znam, 2 djece koji su najčešće nebo i zemlja po karakteru i onda razbijaju glavu, odgajam na isti način, gle ovog, gle onog. Dio karaktera sigurno je nešto s čime se rađamo, ali ta neka možda čvrstoća tog karaktera je sigurno nešto što se oblikuje obzirom na uvjete u kojima nam se život odvija. I savjet roditeljima, pa bilo bi možda malo bahato s moje strane, jer bi onda značilo kao da sam ja neki savršeni roditelj, a nisam, ali trudim se, baš se onako trudim svaki dan. Doslovno, jer roditeljstvo nije sad, ne znam, ja sam super odgojio dijete do ne znam koje godine i that's it. Isto kao što ni brak nije sad mi se volimo, vjenčali smo se i to je to. Nijedan odnos ne smije se uzimati zdravo za gotovo. A roditeljstvo je specifično jer to je nešto, ti zapravo moraš uložiti samog sebe. Djeca znaju, djeca osjete kad si fake. Mislim, to je urođeno u čovjeku i mi smo tako tražili slabe točke svojih roditelja. Uvijek si išao žicati, ne znam, duži izlazak onog mekšeg da te pusti sat vremena duže. I to je sad onako, u biti, to su oni simpatični trenuci roditeljstva u kojima točno vidiš fore koje si ti radio prije, ne znam, 30-40 godina i koji sad tvoje dijete pokušava na tebi isfurat. Mala, nisam ti ja od juče. Da, a onako dođe ti u biti smiješno, ali u biti, znaš 12 godina, kad imaš 12 godina, svaki klinac na svijetu kad ima 12 godina je isti. Znači, pokušavaš se izboriti za neko svoje mjesto pod suncem, guraš granice, vidiš dokud ti ide tražimo, mislim, to je u čovjeku urođeno. Ti tražiš te neke pukotine u ljudima oko sebe da vidiš gdje bi mogao upast onako u neku rupu, onako da se izboriš za taj neki svoj komadić. I to je ono što zapravo djeca rade i zapravo najbitniji savjet bi mi bio, bez obzira jesu mladi roditelji ili tek neko ko planira biti roditelj ili roditelji koji već imaju djecu, ne znam, osnovna škola, vrtić, nebitno koja dob, mislim, ta neka onako zdrava briga oko elementarnih postavki, ajmo to reći, vratiti se na resetirati se na temeljno. Reći dobar dan, ne zaboraviti osobnu higijenu. Znači, doslovno elementarne stvari. Mislim, mi sad imamo klince koji su u stanju, ne znam, raditi gluposti na internetu, manipulirati umjetnom inteligencijom, a zaboravio oprat zube prije nego krenuo u školu. Mislim, mi pričamo o toj mjeri, ali nisu djeca kriva, sve je do roditeljstva. Znači, roditeljstvo je
mislim da je poprilično zakazalo i to se vidi zapravo kroz današnju djecu. Dovoljno je samo prošetati nekim školskim, onako uz neko školsko dvorište, vidjeti te neke neartikulirane zvukove, nasilje koje je u porastu, koje je po meni ne znam, mislim, mi smo u periodu kad sam ja išla u školu, nije sad kao da zvučim kao u moje vrijeme, kao išla sam prije 100 godina, uvijek je bilo živahnih, ovakvih, onakvih, ali mi nismo imali situacije, učenik terorizira cijeli razred i sad roditelji ostali moraju bojkotirati školu 3 dana. Mm-hmm. Mislim, mi redovito u Hrvatskoj zadnjih godina imamo takve slučajeve. Što je po meni nevjerojatno. Ko se bavio tim djetetom? Ko se bavio tim roditeljima? Jesu li tu zakazale institucije? Služba za socijalni rad? Škola je li napravila sve protokole? Mislim, taj neki porast nasilja je toliko bizaran, a s druge strane postoji i ogromna zamjena teza koju čak i u tim krugovima obrazovanja i socijale se onako potencira, čak bi rekla, u smislu, ne znam, onaj ko čini nasilje je isto tako žrtva. Mm-hmm. Ok, pa sigurno na neki način je, ali ne možemo sad mi sve svoje snage posvetiti onome tko terorizira. Mm-hmm. Ili ne znam, slučaj Prečko gdje se osoba ušetala i ubila, ne znam, ranila toliko djece, ubila, ne znam. Mislim, znaš, kontrola. Znači, apsolutno, s jedne strane imamo popust u odgoju, popust, loša riječ, popuštanje. A s druge strane imamo tu tehnologizaciju, mislim, koja je opet roditeljska krivica. Znači, ne možeš djetetu koje nema uopće motoriku da drži, ne znam, predmet u kojem ćemo, ne znam, koji će mu pomoći da ga zaslini jer mu rastu zubi, ti mu uvališ smartphone. Mm-hmm. Mislim, o čemu mi pričamo? Znači, razgovarati s djetetom. Ako treba 100 puta. Mama, tata, stol, čaša. Znači, tako se komunicira sa djetetom koje se rodi. Ne ovako. Mm-hmm. Ne ovako. Znači, realni svijet. Šta da se jednog dana dogodi? Mislim, ne znam, jeste gledali seriju Revolution? Ne. Znači, evo, samo teza, malo hollywoodski zvuči, ali da u jednom trenutku, evo sad, da ostanemo bez društvenih mreža i interneta. Znači, što u tom slučaju? Ja ti kažem da u prvih 24 sata bi mnogi potražili psihijatrijsku pomoć. Wow. Ta ovisnost, ta količina ovisnosti je nevjerojatna. Znači, mi smo u potpunosti ovisni o tehnologiji, nažalost. Ja kažem nažalost jer ok, ako imam slobodan vikend, ako ne radim, ja ću odložiti mobitel petkom nakon što završim s poslom. Ja ga stišam. Ja bi morao poraditi na tom. Ja ga najčešće zaboravim. Ja ga zaista zaboravim u torbici. Ne znam, ako idem na tržnicu, ja se vratim sa stišanim mobitelom koji, ne znam, ako sjetim se, navečer mi bude čudno kao, wow, nije mi niko me nije zvao poslu poruku i onda onako lista se sjetim. Kao, gdje mi je mobitel? Onda me muž bezuspješno zove jer ništa se ne čuje jer on je ostao stišan u torbici od, ne znam, 9 ujutro. I ja u biti pomislim, ovo je predobro, mislim, ja nisam ovisna. Nisam ovisna,
ali u principu jako je puno djece koja jesu i to je ono što je stravično, ali roditelji su ti koji kupuju mobitele, koji uvjetuju vrijeme provedeno za ekranom, bez obzira je li u pitanju mobitel, TV, isti ti roditelji, pa čak i djedovi i bake i ini, sjede sada za nekim ekranom i na društvenim mrežama prosipaju žuč i stresaju neke svoje frustracije, nekontrolirano puno vremena provode u vrijeđanju, u prosuđivanju, u krivim zaključcima, na kraju krajeva pridonose društvenim podjelama. Društvenim podjelama koje ni po kojoj osnovi nisu dobre. Jako je puno botova, jako je puno ljudi koji su hrabri samo iza ekrana, koji tamo nisu sa svojim imenom i prezimenom. I onda je s jedne strane i kad dobiješ i prijeteće poruke od nekog ko se preziva i zove Maca Papučarica, znaš da mu tako sigurno ne piše u matičnom uredu. Onda je s jedne strane onako i dobro da se taj ne zove nekim svojim pravim imenom, a s druge strane bojazan. Ko je iza Mace Papučarice? Da li je to neko ko će zbog privlačnosti svog imena na internetu pristupiti tvom djetetu danas sutra, maloljetnom, koje nema razvijeno kritičko mišljenje, koji još ne može zbog svog razvoja mozga razlikovati dobro i zlo, koje ne može procijeniti pristupaš li mu iz nekog perfidnog razloga, ili si ti isto 13-godišnja Maca Papučarica koja traži društvo. Ja sam po tom pitanju jako rigorozna. Iako ljudi tvrde da se neke zabrane ne bi trebale uvoditi jer kao krše ljudske slobode, a sloboda bi trebala biti iznad svega, slažem se. Ali s druge strane da ne postoje zabrane, neke racionalne, mi bi živjeli u anarhiji. Spomenula si ljude koji su iza kulisa, vole samo onako iza društvenih mreža, samo u privatnom da kažu svoje mišljenje, a nikako ne žele da izjave to javno. Kako misliš da to utiče na naše društvo? Koliko utiče na naše društvo? To što ti ljudi koji imaju što da kažu u pozitivnom smislu se kriju i ne žele reći javno. Ako je u pozitivnom smislu, ja pozdravljam sve pozitivno. Gledaj, postoje ljudi koji iz raznih razloga, a pošto smo danas pričali i o cenzuri, i o potencijalnim prijetnjama, ugrozama vlastitog života na kraju krajeva, ugroze nečije obitelji i slično, mnogi ljudi ne žele izlaziti u javnost i to je sasvim legitimno i u redu, ja to poštujem, a neki su na društvenim mrežama upravo iz tih razloga ne pod svojim pravim imenom. Ako ti ljudi ovo društvo žele učiniti boljim, nekim svojim pozitivnim napisima, konstruktivnim kritikama, komadićima svjetla, da to tako kažem, apsolutno. Ali oni drugi koji s druge strane siju mržnju, žuč, a nemaju hrabrosti s tim istupiti iza svog imena i prezimena, to je problem. Ono što se meni čini je da oni koji su negativni ima ih puno više i kao da ljudi koji imaju što pozitivno za reći i podržati nekakve zdrave vrijednosti, zdrav razum, često ostaju u tišini ili ih je strah istupiti. Je li to točan dojam koji ja imam ili je to nešto s čime se i ti susrećeš i kako bi objasnila taj fenomen uopće? Apsolutno se susrećem s tim i imam sličan dojam, ali tako bih voljela da se varam u tom dijelu da je onih drugih više.
ne vjerujem da je više. Ja sam, možda je to iracionalno u ovom mom silnom racionaliziranju, ali u meni zapravo onako baš leži jedan ogromni idealist koji uvijek vjeruje da je onog dobrog više i da je dobrih ljudi brojčano daleko više. Međutim, u današnjoj klimi živimo u vremenu kad se zapravo to zlo pokušava onako lupkat po glavi, ušutkati, ali zapravo treba imati nade i ja vjerujem da postoji puno osoba koje su onako u stanju iznijeti neke zdrave poglede na život. Evo, i vas dvoje uključujem u tako nešto, promovirati prave vrijednosti i to je zapravo velika utjeha. Samo treba malo više hrabrosti. To je ono, recimo, što bi poručila i sebi mlađoj. Wow, ok. Da. Znači, samo imaj hrabrosti i vjeruj. To je jedini savjet. Wow. Sviđaju mi se dramski momenti koje imaš. Ne, moram to priznati, ali stvarno si mic drop. Znaš, to uglavnom ljudi imaju jedan put ili dva puta, ali ti zasečeš, kažeš svoje i onda gledaš. Aj, svaka čast. Mogu da zamislim, ne bi bila u koži onih ljudi koje si ti satrla. Da. Neka hvala. Da. Svaka čast. Jedno završno pitanje za tebe. Bi li nam mogla ukratko reći trenuci svoje karijere i svog života, nekakvih postignuća s kojima se najviše ponosiš? Znamo da si skromna, ali nekad je bitno da se to iznese van radi drugih ljudi koji to gledaju, koji imaju iste vrijednosti i svjetonadzor, ali možda ih je strah istupiti ili misle da je poraz neizbježan. Možeš li ukratko podijeliti svoja postignuća i neke trenutke svoje karijere kojima se najviše ponosiš? Ovako, trenuci, kad govorimo o svojoj karijeri, ja tu nekako prvo mi se nameće glazbena karijera. Iako to sad više nije u nekom pedagoškom i formalnom smislu, ali ja se bavim pisanjem glazbe za filmove, uglavnom kratkometražne. Za sad radimo, zapravo osnovali smo udrugu koja se bavi snimanjem filmova i ja u tome sudjelujem, znači u pisanju filmske glazbe. Trenutak kad netko pogleda taj kratkometražni film i kaže, znači, evo, bez te glazbe to ne bi bilo to. To je to. To je moje najveće postignuće. Ono se ne mjeri nekim papirnatim diplomama, mada i njih ima, ali to bi bilo u glazbenom smislu, u novinarskom smislu. Ljudi s kojima sam razgovarala, tu mislim i na intervju i na kratkotrajne kontakte i na fizičke susrete, ljudi koji su u potpunosti različitih političkih i svih ostalih svjetonazora, s kojima mogu normalno razgovarati, koji me pozdrave, pogledaju u oči. To je moje najveće novinarsko postignuće. I treće i možda najvažnije postignuće, ne, zapravo još su dva, ali nekako su isprepletena. Ogromna, sam malo emotivna, ogromna uloga moje vizije roditeljstva o kojoj sam razmišljala jednog dana je bila da spojim najbolje što sam imala od svojih roditelja. Moj tata je bio veliki utjecaj i karakterno smo vrlo slični, imao je velik utjecaj na moj život. Uveo me u svijet šaha, bio mi je velika potpora na književnim večerima na kojima sam recitirala svoju poeziju i slično. Trenutak u biti kad se Laura počela
pripremati za prvu pričest. I moji odlasci u crkvu, ja sam je čekala dok je bila na vjeronauku, sjedala sam u praznoj crkvi, tata je bio bolestan u tom periodu. To je moje do sad najveće osobno postignuće koje me izdignulo onako na neku razinu da dođem do toga da i ljude koji su mi neprijatelji imam snage staviti samo u molitvu. Koji su me onako, trenuci koji su zapravo najviše učinili za mene, ko da ono, iako sam odrasla, znači u obitelji onako tradicionalnoj, katoličkoj, ja sam čak svojevremeno i teologiju studirala. Taj tatin, ajmo reći, spori odlazak i ta paralelna Laurina priprema za prvu pričest i tih zadnjih mjesec dana, 12.5. kad je ona imala prvu pričest i 12.6. kad smo imali tatin sprovod, to je nešto što je zapravo mene možda najviše oblikovalo u ovoj mojoj sad nekoj u ovom zadnjem periodu života. I mislim da je to onako presudno za moj ostatak života. Wow. Helena, hvala ti puno i od srca. Ti zahvaljujemo. Hvala vama. Evo, bila mi je čast.